Znači ove godine kao i prošle smo došli sa plovilom Arba 500 koji je naš najprodavaniji brod, pa možemo reći zaštitni znak naše tvrtke. Evo, ovo plovilo je prodano u Crnu Goru i isporuka je odmah u ponedjeljak nakon sajma. Cijena je oko 15.000 eura za potpuno opremljeno plovilo sa motorom 40 konja. Znači to plovilo postiže 20 nautičkih milja brzinu i to je u principu jedna od najvećih prednosti tog plovila. Da, znači mi smo sa kupcem dogovorili da iskoristimo u jednom trošku da dođemo i na sajam i da dovezemo plovilo. Brodica je registrirana za 5 ljudi, s tim da ide na nju koliko je možete natovariti, tako da nema ograničenja. Pa jesmo. Mi smo napravili sad novi model plovila, jednu brodicu bez kabine, 5,5 metara, tako da sljedeće godine planiramo s tim plovilom doći.